Festo Kivengyere akaborora munonge ngiro myaka ya 19 kandi abinji bakamweta Billy Graham wa Africa. Akazarwa umwaka gwa 1919 kandi yayebembera ubureberezi bwa Kigezi ku rugo 1922 okwikora 1998. Speaking to condemnation by the Holy God, speaking beautifully to eternal forgiveness from the cross. Umwaka gwa 2015 ubureberezi bwa Kigezi bukahinguza ngo buri mwaka umugenzi Kivengyere agumenayije ko habwe birungi ebi yakozire. Mu kiganiro cyo kwijuka umugenzi Biishopu Festo Kivengyere ecyabahari NTC Kabale Dr. Senyonyi owabireho mu kwezi wa mukuru wa University ya Uganda Christian University kandi wabari umugambe mukuru ya Yorekangu Kivengyere akaba naburire ngiri y'amazima. Umugenyi mukuru Dr. Ruhakana Rugunda entumwa ya president ahamirimo y'umutano yayorekangu Kivengyere akahwera abantu binji ombwiro buyabire nabebembera amba abantu binji abato n'abakuru nyowe ndiyo mwari yabo abatungiro kuyambwa kuruko rwa Biishopu Kivengyere abo kakuna bemyo mu University ya California Berkeley niko fees zikambera meno garuguru niko akagamba n'ekitongole ekibaro kweta Institute for International Education ati nyinumye Uganda ogu alihi kumara degree ya kabiri nyabora mu mukono ekitongole ekyo nico kikantwara kikashashura fees mgeni njo mwabaro kwebaza Biishopu Festo Kivengyere abo kuyamba abanya-Uganda bamwahabebembezi bedino mucangeki noborekangu Kivengyere akabasigire cyo kureberaho kirungi. Ingire yatandikire kuburira ry'umusigazi atakabire no mwahure akabana ashohora hero konko kuba mwahure witu wa kabiri akakora umurimo wo kutangaza umubyo bwo kwimusa umutindo wa revival eyabire tandikire 1935 umubureberezi bwa Kigezi mutwizuka munonga aho kubone we yatandikire kumbe kakasivro kandi yagumiza mu kuko abareberezi bizire nibe yihana akamperezo buna ibinyo mugeza iskuru nubwo yabare Bishop witu na kinana munana abo yatwarwa kawani nyegero mugeza iskuru mwenu eji wiki stungiro mugisha abo ko batubenstebenkanisa ibiterane byo kwijuka amagarage abo kandi umwe organizers buri mwaka ntwijuka umurimo muhango go yakozire abebembezi b'ekitongore Kivengyere yatandikireho nabone bamusima ahabo kufayo kutambuza ikigambo cya Ruhanga nyegere bingi hari Biishopu Festo Kivengyere akuba akaba nyine inkozi eza okugamba ikigambo cya Ruhanga abantu bajunwe kandi nyegere hari Biishopu Festo ekintu ekyo kuganyira akagamba I love Idi Amin okugamba ngu Idi Amin amushobize beitu iwe akagamba ngu iwe Idi Amin nga president nguganyire say oh yes I hate that brother because his theology is not correct. Charite Kivengyere umwaha abana be nawe yatwere ko kwishe yaba yambere kumanya Ruhanga ikikura akayimereho ahangiri akagamba mukama kandi we kigambe cyo nakikandi kwata aha kumurire inzira ya Yesu no kugambira abantu hakufa nabwo bizomba nyuma yo kuriya bariya nicyo yanije kwa namba. Kivengyere umwaka gwa 1993 akahungo mu Uganda atenero kwitwa President Idi Amin ogwakazo mu ihanga rya Kenya aho yagumizemo no kuburengiri bwanyuma akahandika kitabe cyabire ncore ko kuyasasire Idi Amin ecyamanyirwe nka I love Idi Amin ikiro kuvunurwa mu runyankore ngo ninkunda Idi Amin. Kivengyere akagaruka mu Uganda bwanyuma ya President Idi Amin ku rugaha bwebembeze kandi akija kwitwa indwara ya kansa yeshagama umwaka gwa 1998 ogwakazi ku mu mbuga zo bureberezi bwa Kigezi ahare Rugarama.